Kei te tiro te manatū hauora i te āhua o tētahi pānui hokohoko e hoa tūpeka ana ki te hunga rangatahi mo te kore utu. Ahakoa kua tango hia taua pānui hokohoko ināia nei kei te āwangawanga tonu etahi ki tēnei take. Kei ara paira tāwhai a ngā whakamārama. Koenei tētahi whārangi ipurangi whakatairana i ngā mahi mo nā tauira wharewānanga. Engari, no nā rangi nei, he whārani ipurani e whakatairana ke i te mate. Koina te āhua o ngā umanga tūpeka ne, me te mahi nanakia, kia whakatairanga atu ki a rātou ngā mea pohara, ngā mea tauira. I puku te rai o Boyd Broughton i te kitenga atu i tēnei pānui hokohoko. Ara e kimi ana i etahi tauira mai te kauma iwa tau ki te rua te kauma iwa, kia momi i etahi tūpeka no te umanga British American Tobacco, ka whakahoki whakaaro atu ki te umana. I te mutuna iho, ka riro i a rātou te rima te kautāra. Koina te āhua, kia whakapai tā rātou āhua atu ki a rātou ngā mea taiohi ngā tauira. I aia nei, kua tanohia te pānui hokohoko, kei te tiro ake te manatū hauora ki tēnei take, i runga i te mōhio e toru nā tauira i whakae atu ki tēnei pānui. Anei tā rātau. Kua whakamōhiotia te āpiha whakakau auahi kore ki tēnei pānui hokohoko. Kaore te manatū hauora i paku mōhio ki tēnei i tuātu i te pānui hokohoko nei. Ko te hiahia a te manatū hauora he aukati i te momi paipaki waenga i ngā rangatahi, engari ko nā take pēnei kei te whakararu. Hei tā British American Tobacco e hara nā rātau tēnei whakaaro, enari kē nā tētahi umana hokohoko. I roto i tētahi pānui pāpāho ka whakae katoa te umana hokohoko nei a Colma Brunton, ki nā hara i puta i tēnei pānui hokohoko. Engari hei tā Boyd, enari anō mō tēnā. Rukahu raua, nā rātou te he. Ko te tūpeka tā rātou mea, nō reira nā rātou te he, anake. Hei tā Boyd Broughton me mahi nā tahi rātou me te manatū hauora ki te aukati i ēnei momomahi, ara kia kore hāmene tia nā ranatahi o Aotearoa. Rapare tā whai, te karere.